Pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, dobrodošli u moj novi gameplay. Danas ćemo da igramo Clash Royale. Kao što vidite, ušao sam u arenu 8 i igrat ćemo 2 battle u ovom klipu, tako da možemo da krenemo u prvi. Ok, imamo dobre karte na početku, tako da možemo da ih iskoristimo. Valkyria, ok. O, ljudi moji, minion horde level 10. Prejak level za moje. Dobre. To je sve potaman. Ok, Wizard će da nam uništi ovu našu witch. Ali mi ćemo moći bar malo damage da skinemo sa Goblin Barrelom. Bacamo skeleton armiju na ovoga Wizarda. Ok. Hog Rider. Log. Ok, ljudi. Sad mi treba pod hitno skeleton armiju. Jo, ljudi, što ćemo sad protiv ove peke? Ne, daj to. Što prije dobijemo ovu peku. Ok, moramo je ubiti. Ok, neće nijedan hit da mu uzme. Ok, ljudi, naljutili smo ga, tako da bacamo log. Ok, idemo. Skinut ćemo damage. Ok. Nadam se ćemo skinuti tower i ljudi moji skidamo mu tower lagano, tako da ono, ako se ovaj lik predao, ok, možemo, ok, predao se ljudi, tako da možemo sad lagano da ga završimo. Prvi battle očigledno pobjeđujemo, evo, nema lik šta da radi. Ok, treba mi još jedan Hog Rider. Ne, ljudi, stavio sam ga u pogrešnu bazu, nisam trebao. Ok, idemo log. Ok, i ljudi, pobjedili smo prvi battle, tako da možemo sada da krenemo u drugi. Ok, idemo u drugi battle za danas. Ok, idemo. Sada ćemo da vidimo. Ok, idemo sa elitnim barbarijanima u napad. Ok, on je tu stavio skeleton armiju, to ćemo sa Valkyrijom da riješimo. Ok. Ljudi, moram da mu uništim minion hordu. Tako da... Ne! Bacio sam Goblin Barrel na pogrešnu stranu. Ok. Idemo. Dobro, bar će jedan goblin da stigne do towera. Ne znam šta ću sad protiv ovoga golema da radim. Ok. Ne, Wizard. Ljudi, skeleton armija mi se odvojila. Ljudi moji, nama ovdje ide tower. Ne znam šta ću ja bacim. Ok. Ma ide tower, ljudi, ne znam šta ću da bacim, bukvalno sa golemom me lik odrao. Ok, nadam se, ok ljudi, ne znam šta ću da bacim. Ok. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovoga klipa. Ja se nadam da ste uživali i puno želim da se zahvalim Filipu Goluboviću koji mi je omogućio pozadinsku muziku.
Tako da, ako vam se svidio klip, ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekom sljedećem. Ćao!